dia kenduk dengan aku beli pasti jawan tentang sultanat bila realize dia benar yang gravity yang beri situation tentang moral lesson lah ya wan hi gini snow to kong sai kata ini snow to lor kai di kombo omane kod kini kumpulan art lagi kidur kawai kidur kadang legal kawai pat kalau political issue kini issue kalau very sensitive keba ngam ni roster kebo omane lah kenapa government will go like this rekom kini reservation policy ba race rekom shum ye keren gitu namar hagajing sngau jonga kalong ba ikum kinong yelang nim dai ban penpat penpura idai ban banra ye kejing teli namar ba ngalaong hagawai ni channel ka 7 nomor ke ai gon dia lada mentang ye pat ye prah ni nim po sai god forbid it should not be like Manipur. I'm afraid kini ke state kami yo kelan long union territory ta ka de goma namar lum je kun mla su ni song yan wat kami nanti bang yo state show la dapat nang ni mod union territory namar lekat ke Jammu Kashmir kini sarkar kam salia ini mod salia tingi ni semua khia gani kata ba kum ye gani issue kun belong politics ni semua khia in kwa kun belong politics kum ki nong yelam ni dai ban wan ra ni teli ba nasko si banong ba political parties so na sultanat jan berreu come forward you have a political hidden agenda jan berreu bro politician mumtai tarai there's a hidden agenda politically tidak ban ong sai namar ngin happy punte election baran ong ipi ngai la bi kubo ong kom bani bo pat kesni state jonga bahang rem election tangwa kini kita berreu jonga ngamdai bendan ketiban berpat yang state hibut kirang ba jong isan post nem swa kipi ipai kom yele state kitu baro kirang ba kiban ra hil state jong ibe kimdai gobe kide gireu kra berkat kumun omo nanong kram doktor arasul dok profesor jong university kilawan ra gen state jong kila ayan ni penpat penpra university jong nah hidele dehi I will not be a party to that. I better come be served not for the interest of our interest. We better reduce the election. Yes.